gospođa Mira Pavlović, jedna od dve autorke izložbe u rafineriji. O kakvoj izložbi se konkretno radi? U pitanju je izložba tkanih i heklanih predmeta. Izložbu smo nazvali Igra niti. Predmete koje možete videti su izrađeni od raznobojnih niti koje su nastale preplitanjem. Izložba je otvorena 14. februara, posetioci mogu doći do 22. znači od ponedeljka do četvrtka svakog radnog dana od 15 časova popodne, tako da mogu da pogledaju predmete koje